Minal reħija imdawar bitfall li kiku normalment f'dinja normali daw it-tfal u oħrajn li mhux qed jidhru wara l-kamera jistgħu jilagħbu bil-kwiet fit-triq, marru l-iskola, jieħdu gost. Ma fir-realtà daw it-tfal waqt li kienu qed jilagħbu hawnhekk ħabib tagħhom Mohammed ta' 9 snin, is-soldati Iżraeljani jifqu f'dik it-triq u jibdew jisparaw. F'dan il-filmat immarkat b'ċirku aħmar jidher Mohammed li jibes flok ċelest u jidher ċar li ma huwa tal-ebda teddida għas-soldati. Idejh marbutin fuq ħoġru iħares imbellaħ, isu lanqas jafx qed jiġri aktar l-isfel immarkat b'ċirku ieħor. Jidhru s-soldati Iżraeljani jisparaw. Mill-filmat li ksibna b'mod esklusiv jidher konvoj ta' żewġ karozzi tal-Armata Iżraeljana jgħaddi fi triq ftit l-isfel il-bogħod mit-tfal. L-ewwel karozza tkompli triq, iżda t-tieni waħda tieqaf. F'dak il-mument is-soldati joħorġu u fi ftit sekondi jibdew jisparaw fid-direzzjoni ta' tfal. Mohammed kien wieqaf bidejh fuq ħoġru meta ntlaqat fuq ġenbu, jaqa' mal-art, midrub serjament. Is-soldati jibqgħu jisparaw għal ftit minuti oħra, proprju kif qed jidher f'dawn il-filmati. U mbagħad jitilqu mill-post. Ftit wara qraba u ġirien jiġru lejn Mohammed, idaħluh f'karozza u jieħduh lejn l-isptar. Madankollu kien tard wisq. It's a horrible deed, a horrible crime, just because he's a Palestinian. They killed his innocent, they killed his dreams, they killed humanity. They claim they are civilized soldiers all over the world. Is it a civilization? Tell them do such a horrible deed? How to kill a child? They did nothing. This is our problem. If there is a justice fair, such a soldier may be imprisoned for whole life. Because it's a big crime. There should be a trial. A trial. And he killed him without any confrontations, no problems, no throwing stones. And he's put his hands like this, and he killed him. Try to entertain. That's something horrible. What can we do as a Palestinian? Soldat tal-IDF jispara fuq tifel ta' 9 snin. Jibrakkuntawna in-nies li kienu hawnhekk li dan it-tifel intlaqat f'ġenbu jaqa' mal-art. Jiġu jgħinuh, jippruvaw, isalvawh, jieħduh l-isptar. Sfortunatament, Mohammed imut. X'tagħmel l-Armata Iżraeljana f'sitwazzjoni bħal din? Issir investigazzjoni, jaraw għalfej soldati jista' jispara u joqtol tifel ta' 9 snin. U sissa qisu għadu ma ġara xejn, ħankomplu ninvestigaw u nistaqsu u naraw kif affarijiet bħal dawn darba wara l-oħra min iwettaq dan id-delitt jifranka. Qisu ma ġara xejn.